Shalom, selamat pagi Bapak Nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan sigano pari bata bani panorang sogot nerion. Pasada hita hurta martonggo mahita. Ham Tuhan ay bata bapa nami na marhabang sa nagoriatas. Pinagoriatas pe ham Tuhan dohor doham ubani haganop halak. Namar dilo-dilo goranmu ibagas hapasingon. Bani panorang sogoton pay may bukah kanami ngurja nami si ganupari. Parlobi torangi hampur apa pikiran nami. Ase hurja nami sadarion ihurjon hanami ibagas bulat niuhur, ibagas ringgas niuhur, ibagas malas niuhur na humbamu. Mariteguran na akumuto Diyos Kristus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion. Amen. Papenang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus ijape na siyang marian bani panorang sugot nerion. Nabu isisehan nami marhitehon ni channel YouTube on. Rigapan si ganupari bata sa darion Sabtu tanggal 1 April tahun 2023 ay tersurat bani buku Yesaya bindu 64 ayat sia na magkatahon sanon. Ulang mamarah Tuham ale Jehovah. Ulang tongtong mardingat ham bani hajahaton. Marpanatap maham ay bangsa mudo hanami haganu. Hitaganupan bani panorang ijia iahapkon jana ialami bangsa Israel do sonaha buritni. Pakorhon ni dosa ni Sidea gabe tarbuang ma Sidea Babel. Jana ibagas sabuangan ay hubungan ni Sidea pe pakon Tuhan lambin roh dauhni. Langadong na mga piti Sidea, langadong na mga pohi Sidea, langadong na maparugoy Sidea, jana langadong na manukol-nukoli Sidea. Tarlubi, anggo adong mapartinggilan itong hatongan ni Sidea, langadong nabuhi padamehon samah Sidea. On natang siburatan ni dopa kon bangsa Israel marimbang uhuman atape sitaron na sodaha pe bagkal ni. Ay maase marhitehon ni tonggoni dopak na bata Nabi Yesaya manginduhon hubani na bata. Ase na bata ulang mamarahtu jana ulang matongtong mardingat bani hajahaton. Halania babay nang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Ang gulalap do na bata mardingat bani hasalahan ni bangsain, mardingat bani pardosaon ni bangsain, totu sunay maturus lamboy bangsain mardame pakon na bata. Halaniay panginduan apa elek-elek ni Nabi Yesaya hubani ni bata. Ase ulang tongtong na bata mardingat bani hajahaton ni bangsain. Alasan ni Aima halani bangsain Aima bangsa ni na bata. Arti ni ay bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Tongon si pardusa do bangsain. Tongon do malepak bangsain ilobe-lobe ni na bata. Tapi anggo hajongjongon ni Sidea atape hadirion ni Sidea status ni Sidea ilobe-lobe ni bata ay bangsa ni naibata. Ijon ipataridakon Nabi Yesaya bahasa ibagas turun niuhur mangindohon ase ulang manamin status atape hajongjongan ni bangsain selaku bangsa ni naibata lang marubah ilobe-lobe ni naibata. Halani ay marhitehon ni hajongjongan ni Sidea ay sandiri Nabi Yesaya mangindohon ase marpanatap matongtong naibata hubani bangsa hinaholongan ni uhurni. Bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Maningon doho mani sonay hita ibagas parguluhan ta si ganupari. Mangidah bani parguluhan taon. Sonahape si taroro na dopa kon hita atap uhuman ahape na idopa kon hita na ialami hita na iahap kon hita
ibagas parguluhan ta si gano pari, maningon do hapeni tahan hita. Halaniyaha, halani, purini pe bagkal si taron na dupa kun hita. Angko naibata totap mga pitihita, angko mardami hita totap pakon naibata, adong do tene na maparguguy hita, adong do na mga pohi hita, jana adong na manukol-nukoli hapor sayonta. Tapi anggo dumalang marhaso man behita pakon naibata, anggo dumamasida hubungan tapakon naibata, totu utik gilah adong si taronon ibagas parguluhan taon, lang adong binamanga pitihita, totu kaho janah magunari mahita, halani si taronon na idopa kon hita, ibagas parguluhan ta si gano pari, halani ay ibagas turun niuhur, ibagas tonggo elek-elek, mangindo matongtong hita hubani na ibata, ase ibagas sa ganupan, namasa ni dopa kon hita ibagas parguluhan taon, tarlubi, anggo ibagas persoalan, anggo ibagas masalah ekonomi, anggo ibagas masalah parnaburitan, dingat kita matuhan. Ase ibagas sa ganupan ay ipadame na ibata mahita, ase monang kita, mandopa kon persoalan-persoalan, nabuy mangago parguluhan ta. Halaniyaha, halani, so naabi baggal ni si taronon atapay, hasusahan ni dopa kon hita, anggo hapit kita, anggo naibata si pangipiti bata, sing anjay buy, hasusahan in, mambahen, gabi hapit, atape, gabi boratan hita. Tapi sebalik ni, purini pelangadong hasusahan, purini pelangadong si taron ibagas 10 taon, anggo dumalang hapit kita na bata, anggo lang gabi si pangapiti bata na bata, totu otik gila persoalan ibagas 10 taon, seng tahan hita, seng dong pargugukta, laho mandopa kon haganupan in, halani ay pinduhi tamatongtong idup ni hurni na bata, asenit tamatongon, ibagas sa ganupan pardosaon ta, ulang mamarah Tuham ali Jehovah, ulang matongtong mardingat ham, bani hajahaton nami, marpanatap maham Tuhan, ay bangsa mudo hanamion ganup, sonay matonggot ta, tonggo pertobatan ta, tonggo habayon ni hurta, ase ijalo ne bata tongon hita, ibagas putih niuhur, janahita pe boy tongon, manjalohon, mandayhon, apa mga hapkon, pangapitiyon ni nebata, nasunin malamlam ni, nasunin madame ni, janasunay makumanihita, ibagas dame ni nebatama, mandalani gulong taon, ase totap marguguh, janah boy tongon, ibagas ringgas niur hita, makortsahon, hata ni nebata, ibagas ganupan pargulmiton ta si gano pari. Amen, martongko mahita. Ajari ham hanami tongtong Tuhan, ase ibagas ganup pargulmiton nami si gano pari. Lambin ipabayuhan nami parhuran nami, lambin ipabayuhan nami pangabak nami, sonay age parsombahon nami do pakham, ase ibagas borsih niuhur, ibagas bulus niuhur, jana ibagas pangarapan na mangguluh matongtong hanami, mangondoskon parguluhan nami on, ase barang ahape tongon Bapa, na hinarusukon mo ibagas guluh nami, buy ihorjaon hanami in, bahen na sangapon mo, jana ihorjaon hanami, dumu ubani na dop tinotapkon mo, ibagas Kristus Jesus Tuhan nami, jaruhama na Bapa, rapa kontonggo namion. Amen. Oras sabat taganupan, bapenang nalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus, ando harmatongon sa ganjang niarion, lambin ihapkon hita, bagal ni idup niuhur ni nebata, natongtong sirsir, mga piti hita, mapargugoy hita, jana masukup kon na porlubata, halani ay dingat kita ma,
bangsa hinahulungan nihur ni batado kita. Maningon totap, ipabayu hita ma, uhur pikiran ta, nalaho makorjahon titah ni bata, ibagas padalan ni gulukta si Ganopari. Ando harma. Shalom.